Serbisyong Roman, serbisyong subok na. Nung yako ing pumili, king SK chairman ko, ing pilinan ko, Nino? SK KARL Andre Roman, Andre Roman, Andre Roman, SK chairman Andre Roman, kang SK KARL Andre Roman, kaya nakan sigurado. At nung ika naman ing pumili, king SK chairman mo, ing pilinan mo, Nino? SK KARL Andre Roman, malubot dya karing kabaryo, kaya nakanampong seniors, magalang karing pengari, yasaya pang manintindi. At kung ita naman ing pumili, king SK chairman tamo, ing pilinan tamo, Nino? SK KARL Andre Roman, pante-pante ing serbisyo, alang argebyado, kami kyalangan, kang SK chairman Andre Roman. Barangay Sabang Margul, Hoy Nina at June, SK Chairman KARL Andre Roman, masanting yang modelo karing kayanakan. Serbisyong Roman, serbisyong subok na. Kung makanano ing lubod ng kagawad bot-bot Randy Roman, makanyan mo naman ing gawa ng SK KARL Andre Roman, SK Chairman KARL Andre Roman, para kay masigla at produktibong kayanakan. At kung ikaw naman ing pumili, king SK chairman nyo, ing pilinan nyo, Ninoy? SK KARL Andre Roman, ing serbisyo itang wasto, ampong ating puso, masanting yapang ehemplo, SK KARL Andre Roman, kang Andre ka, kang Andre ko, SK chairman Andre Roman, kang SK KARL Andre Roman, kaya sigurado, kang Andre ka, kang Andre ko, SK chairman Andre Roman, kang SK KARL Andre Roman, kaya nakan sigurado. Barangay Sabang Margul, Hoy Nina at June, SK Chairman KARL Andre Roman, masanting yang modelo karing kayanakan. Serbisyong Roman, serbisyong subok na. Kung makanano ing lubod ng kagawad bot-bot Randy Roman, makanyan mo naman ing gawa ng SK KARL Andre Roman, SK Chairman KARL Andre Roman, para kay masigla at produktibong kayanakan. Kang Andre ka, kang Andre ko, SK chairman Andre Roman, kang SK KARL Andre Roman, kaya nakanting progreso. Serbisyong Roman, serbisyong subok na. SK Chairman KARL Andre Roman.